Dating allocaranti budget for 2026 Mayor. Siya kanina po, siyempre di tagline tayo, discuss peti executive legislative agenda, so di alisto asenso progreso. So di administration tayo apoketi focus na is more on social services, more on medical assistance, di gijay. Iso tinag-focusan dito administration, can give more opportunities for other business groups, small, medium entrepreneurs. So, handa pa yung minatakil di departments nga adulti agas na. Iso nga makita danto, no? Kumbaga, di ko mamis ang office, let's say CHO, example lang, 4 million di budget dati agas in 2020, tata 2025, na times 3 na times 4 di duman. So hantay mit mabalin nga perme nga dakkilan di nga fund. Kasi nga rod no dakkilmet unay baka padpadawat ito padpadawat datan kasi previously kahit di 4 million umanayan eh. So indakdakkil tayo nga talagang let's say no 1 week di agas nagbali nga 1 month kadya iti projection apo. So legit priority tayo tata social services and medicines apo healthcare iti kailyan tayo.